Pozdrav ljudi, ja sam Serbia Full TV i današnja klipu ćemo igrati Slender. Dobre, kako se utiša. Ja ne smijem ovdje igram, majke. A šta je to? A kako sad? Ljudi, ja ovo prvi put igram. Ali kameru šta? Ajde. A da mi te sad... Neki kažu da je igrica sranja, neki da je dobro. Ja ne znam kako je. Sad ćemo da vidimo. Da vidimo gdje ima. A gdje sad treba da idem? Ne, tamo je kapija, to znam, okej. Ajde, valjda treba neku kućicu nađu. Ljudi, snimat ćemo i The House 2 i mnogo horror igrica. Gdje se sada idem? Ne daj Bože da mi hodi. I... Čekaj na te... Stani, Rale, stani. Pa gdje ja sada idem? Ajoj. Čekaj. Mi smo se negdje pokojili. Kako je trava, Bože mi prosti. Čekaj. Ajde. Jebem, šta se čuje? Ajmo tamo po putu. Aj, kapi. Kako se čuje, šta? Mi vrati sad trebamo da pronađemo neku kućicu i da uđemo unutra. Treba nađemo neki papirić, da uzmemo taj papirić i taj Slender će nas pojuriti. Nema veze da je kapija, vrate, ja se pogubio. Da me napadne, kažem se da nije to. No, ali on će nas vidjeti kad uzmemo papirić. Šta je ovo? Okej, evo ga putić. Mi ćemo sad taj putić da pratimo dok ne nađemo neku kućicu. Ljudi, ja ovo ne smijem da igram, sad ne. Daj Bože za nešto. Ja sam ovdje sve pogasio svjetla, zatvorio roletne, zatvorio vrata. Jebem ti majku, šta ste čuo? Ljudi, ovaj klip neće biti mnogo dug, pošto ja snimam preko one Bambi kamere, pa ne mogu dugo da snimam. Samo 10 minuta. Ovaj klip će trebati možda 5-6 minuta. Ne znam tačno. Jebem ti majku. Ljudi, ja ću vam dati link za download u opisu videa će biti i vi ako nađete Slendera napišite dole u komentarima. Okej, gdje ja sad imam? Sad vada ova mjesto. Ujebem ti majko, neka kućica. A baš je ovo strašno, ne smijem.
Ja ne smijem da igram. Kad bude posijao malo ekran, to znači da nas je on vidio. Slender. Ja sad da idemo ljudi. Svaga ne. Jebem ti majku, kakav je? Ovo je neki zvuk. Šta je ovo? Ljudi, ja ovo ne smijem da igram. Okej, on nas neće vidjeti. Ma lepi Slender. Ujebem ti majku, otkud ovdje još nešto? Ja bežim da ti, ja neću se okreći ovdje u krug. Od evo ga još jedan. Ljudi, ako ga nađemo za možda 3-4 minuta, onda kraj klipa. A snimat ćemo još 15 epizoda, ako budem smeo. Haha. A jebem ti majku, šta to prolete? Jebem ti celu porodicu, jebem ti sve zajedno. Šta je bre, koji vam je đavo, Slender, šta me jurite? Da zadjeluje. Jebem ti celu porodicu. Možda lakše ovako. Čekaj, ja sam... bravo, našao sam kapiju. Ljudi, ja moram brzo preći na Minecraft. Ne smijem ovo da igram, brate, mnogo se. Možda jako vam skuvati, brate, smijem. Joj. Čekaj, samo sekunda. Ubrede se ovo gas. Aha. Jebem ti majku, onoga damo nešto belo. Gdje sad mi da idemo, ljudi moji, ili ne smijete da pređem da igram neku zabavnu igricu kao Survive Surf. Ajde, vrate, nema biti pičkica, ajde. Jebem ti majku! Ljudi, ja ovo ne smijem da igram. Joj, majko mila.